laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Assalamu alaikum hajjai. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray si on gaynoyi ɗo haray woɓɓe goo kadi naata ɗo ɓe Oustaz Ousmane en ba Gabon. Naam. Ɓe naata waɗugol test seeɗa ndaara si tawi hara ligne on no laaɓi inchallah ɗo yo question e réponse on fuɗɗade. Inchallah. Naam. Joni on fuɗɗoto. Naam Oustaz en joni ɗo noon andintingol on onon ɗo mi sikki fof no andi on. Onon joni on woni no bono ɗo joni musidɓe julɓe tedduɓe aray en fof ɗo en andintine tun kono aray fof no andi ɓeeɗo karamokoɓe men Oustaz Ahmadou Ba Bruxelles haray ala mo anda ɓeeɗo haray ko ɓe ka meɗen pita ko innete ɗon ko timbi tunni. Oustaz yaafede ko men ɓe foore. Naam. Gazi Oustaz en joni aray min joni to micro inchallah. انجارم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوازي نعمه ويكافي إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ما أودئها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفصح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر السلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة وأيده بالهجج البلج وخصه بالنصر المؤزر والفلج، وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، haray musidɓe julɓe tedduɓe, ɓaawo en yettude Allah subhanahu wa ta'ala e nemaji makko ɗin, hiɗen juula e nelaɗo makko on Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hiɗen seedo wondema nelaɗo on ɓe yottini nelal ɓe tinnike oɗo islam nder ko Allah subhanahu wa ta'ala newnani ɓe kon fof ɓe yottini e goonga haa goonga araniɓe ko ɗum woni fatagol. ara e ɗum noon inchallah eɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala ko fudi ɓe kon yo okkuɓe woni almaqamul mahmud wa shafa'atul kubra. haray si ɗum noon feƴƴi inchallah eɗen weltano jomirawo subhanahu wa ta'ala ko newinani on kon kadi fottugol e o kikiɗe ɗo hara hiɗen e jaam. Iɗen toro Allah yo ɓeydan en jam on no moɓiri en ɗo ni e o sanga ɗo e o wagutu ɗo mo kala ka wawi wonirde. Iɗen toro mo kanko yo moɓiroy en ni kadi ka galle yurmede makko hara ko en yaafaɓe. Si ɗum feƴƴi hiɗen toro mo kadi kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo waɗu barki e dendangal musidɓe dariɓe fiino ɗi konguɗi ɗo feƴƴira mana yimɓe radio lawol kisalon e dendangal wonɓe ɓe wallitade hara ɓe fop yo Allah subhanahu wa ta'ala hawrin ndin en enen e maɓɓe fof e sawaba. haray fil haqiqa o darsu ɗo ko darsu wonɗo très important ko waɗani en mo inamin ko karamokoɓe meɗen no make a docteur Aziz Bun Farhan al-Ainazi ko kamɓe woni mudir markaz dawa wal irshad bi Dubai. haray nde men yahuno toon taranagol fi juulorde men nden Bruxelles ɗo haray ɓe fandino men ɗi cassette ji ɗo. haray noon min nde mi heɗino oɗo wallahi mi heɓi hen nafoore molanade. mi yiɗi raɓɓinɗinagol mo waɗa mo hutuba sah e jami'uje goo ilti kadi nde wonno Allah subhanahu wa ta'ala feppini haray o kikiɗe ɗo yo hawrondir ka lawol kisal ɗo. haray mi yiɗi kadi toujours addugol o darsu ɗo inchallahu ta'ala. donc haray darsu on laslimu on ko honɗum ko ilajul ham wal gham wal huzn. haray ko fii ko honno goɗɗo ñawdirta ko wiyete kon suno e sunnu kañumma e kulol e ɓittende e waytayɗi noon inchallah en ara joni e waɗugol taarif majji. haray kono ko addi en natande ɗi taw hiɗen haani andugol en fop wondema aduna on ɗo lasili on e makko ko daaro ana in wa ta'ab, ko galle soñja galle tampere wiyete aduna. kala sikkuɗo heɓay ɗo ko welata ɗum tun
haray o tigi o faayi ko ɗum ɗo woni lasli on ko wondema aduna on ko galle tampere e galle soñja fil haqiqa. Jomirawo subhanahu wa ta'ala o wi laqad khalaqna al insana fi kabad, min tagi neɗɗo e hoore tampere, yani duniya fil haqiqa ko tampere tun e jarrabuyeji woni e muɗum. Haray hay gooto wawɗo daɗude jarrabuyeji aduna ɗin ala. Haray annabaɓe jarribama, yimɓe moƴƴuɓe ɓe jarribama, yimɓe bomɓe jarribama, yimɓe façon jiɗin fof mo kala hawri e ɓittende hoy hawra e sunoji wono ardata noon inchallah ka yewtereji men yeeso ton. Ko ɗum waɗi imamuje meɗen on Ibnul Qayyim al-Jawziya ɓe maaki wondema haray ko woni tu yimɓe ɓen hiɓe ɓurdi e sunoji ɗin, hiɓe ɓurdi e jarrabuyeji ɗin, wono tawiri noon hiɓe ɓurdi alhaaliji ɗin, hiɓe ɓurdi kadi e responsabilité ji ɗin. Mana ko ber ka on tigi hekki nokkugo o ko ber ɗum noon Allah subhanahu wa ta'ala jarribotomo. Kono haray noon fil haqiqa on jarrabuye ɗon haray himo mari lekki. Inayi on tigi jooɗo tun wiyawa kañum si heɓi difficulté awa lanni ɗum ɗo feƴƴata aduna la. Ina noon inchallah en aray e sifagol lekkele munɗen e ko wonno e honno on tigi yaltirta e muɗum. Sabuna noon no wirɗen ni aduna on ɗo ko galle suno e galle soñja. Dalil mum ɓurɗo e mawnude on si woni yimɓe ɓen fop Allah subhanahu wa ta'ala naadiɓe aljanna, ɓe naati ɓe weltike, alhamdulillahi mo ɓe aduto wadde on yettore Allah nden ko ɓe aduto wiide ko min yetti Allah pottinanɗo men soñja e suno. ko ngollo kalimawol ɓe atto haalde alhamdulillahi alladi adhaba anna alhazan. mi yetti Allah ittanɗo men suno ittani men soñja. donc en anndi jakaari koye suno ɓe wonno ka aduna, koye soñja ɓe wonno. haray fil haqiqa ɗum ɗon ko wonduɗum e aduna, kono noon hino wawa évitede kadi. donc haray darso inchallah hiɗen waɗiri mo ni en anndinayi kon woni on soñjaji e sunoji e konnguɗi arde e muɗum. haray yewten pecce mum seeɗa, yewten kadi ko sabuji honɗum watta ɗum yo nanngu neɗɗo, yewten kadi e woodino ɓe ɗum nangi ko honno e honno ɗum feƴƴirani ɓe ɓaawo ɗo seeɗa e fewndo ɗo kadi haa e annabaɓe. yewten seeɗa e lorraji mum si nangi neɗɗo ko honɗum watta batte e makko impact on. haray e ko honno ñewdirte inchallah haray ko ɗeɗo toɓɓe maɗɗo ko yetten si tawi tan on Allah subhanahu wa ta'ala newnani en heeƴi e muɗum, sina ɗum e watto e laawol goo. haray miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala yo waɗu ɗi konnguɗi ɗo fof haraka ka misane hasanati meɗen en fof, yo kafido en e baraji koɓoto e mum kon. haray yo waɗu ɗi kadi fof hara ko fi makko waɗira hara ko lillahi walla rasulihi, hara hina fi hay e gooto, hina fi manteɓe. haray ɗe wiyawa billahi tawfiq. donc haray no joni ɗen arande ko wiyete kon attarifat, anndingol en fiiɗi konnguɗi ɗo. fil haqiqa koko wiyete suno e soñja e ande mana e kulol, ɗum ɗo fof ko piihum gootum. kono ko honɗum tigi tigi o hiko mari inde ha mi tawi tellement ko inde ɗen ɗuuɗi tawata fof ko gootum. min mi ƴetti tun e mum mi ɓeytte ko karamukojo meɗen waɗɗo darso on kon waɗno kanko koɗe tati o wanno, min mi ɓeytti toon ha mi heeɓi waɗe jeeɗiɗi tetigi, kono ɗe fof fil haqiqa ko maana gooto. ko wontu hiɗe seedi ɗen ɗon yimɓe goɗɗo ɗen ko fii ko feƴƴi wolta, goɗɗo ko fii ko fewndi, goɗɗo ko fii ko arata. mana so yiltitike ka haala arab en tawa hiɗen mari ko wiyete alhusnu, hiɗen mari ko wiyete alhammu e alqalaqu e addiq e aliktiab e alidtirab e alkurb e algammu e alhawf. fil haqiqa noon ɗeɗo fof hiɗe baɗodiri. ɗum noon no gase wiyede pular honɗum ko suno kañum ma e himme, ɓeynta kon kaari hino himmi e ande. goɗɗo wi manano yewde goɗɗo musidɗo makko e nde kaari mi aani, ɗen anndi hara fewndi ka nokku goo. kañum ma e ɓittende, wa kadhalika ɓittende kadi so goɗɗo wi o ɓittike o haray ɗen anndi haray o alaa e jang on sanga ɗon. e soñja kadi hiɗen anndi kañum e ɗiɗa fof hino ɓadodiri ko presque gootum. e wembare si goɗɗo kadi wembike haray ko heeɓi ko ɓuri mo tigi tigi on, e si naɓa on alhaali ɗon o wona e nde wembare ɗon de. kañum ma e ngoƴo, kañum ma e weemere, kañum ma e kulol.
jonnon ɗiɗo ɗi fof sen hawtindiriɗi hiɗi waawi naatude e ley ko wiyete kulol kon ɗum ɗo won nene e baaba majji ko ɗon ɗi senditoyi joni noon ka détaillugol ɗi seeɗa wono ko wiyete suno kon alhusnu ko huunde feƴƴunde mana ɓurete utilisé de mum wi'ugol kaari sunike wano surtout si goɗɗo mayanima dalil mum on ko honɗum nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓay ibrahim mo maɓɓe fatike ɓe fesuno sahabajo goo wi a anta ya rasulallah nelaaɗo an kadi a fesay nelaaɗo sallah sallam ɓe maaki wonde maaray gita ɗen dey ɗe juuri kono noon menen mi wolta sina ko welata Allah tun haray noon ande wallahi seedugol e ma ibrahim hino suniname inna ala firaqika ya ibrahim la mahzunun seedugol e ma no suninamen donc holliri wonde suno ngon ko ɓurete utilisé de ko fii ko feƴƴi jomra subhanahu wa taala kadi no wiyay la tahzanu ala ma fatakum wata on suno fii kon ko feƴƴiri on donc en andi fil haqiqa ko gootum kono suno koko ɓuri feƴƴude kon ɓurete utilisé de summa hooti honno ko wiyete himme kon himmangol hunde par ce que wiɗen ko alhusnu wal hammu ko ɗum woni ka titre alhammu ko himmirgol hunde ɗum ɗon ko ɓurata wolde fii mum ko honɗum ko fii ko arata kon pullo no wiya pular pooɗanagol ko tawata hewtanaani masalan si goɗɗo jooni an e goɗɗo hiɗon wondi Allah no okkorde mo jawle o waɗi mana étage ji o waɗi piiji fof tawa noon an a mara sifa ɗin possibilité ji ɗon fewn ɗon hara noon hiɗa himmiri sifa konkon ɗon heɓi ɗum ɗon hino wiye himme ɓeyna kaari himo himmi haa feƴƴiti donc haray ko wiyete kon alhammu ko himmirgol huunde tawayde ko yeeso wontiri alhusnu ko himmirgol huunde feƴƴunde ɓaawo suno fii mayre ɗon so on tigi perdu jawɗi ma a perdu musidɗo ɗum ɗo wiyete alhusnu amma luttuɗi ɗinɗa ko wiyete kon annde e ɓittende e soñja e wembaare e ngoƴo e weemere ɗiɗo ɗi fof ko fewndo kadi nanngu ma ɗon koye alhaali on haray fewndo ɗon a seedaali e majji taw hina feƴƴuɗi hina arayɗi ko hiɗi wonde e ma tigi wono masalan sey goɗɗo wiiɗo jooni eppi miɗo soñji ɓe fewndo miɗo soñji ko anani ko fewndo ɗo miɗo soñji soñja on o woltamo taa ko feƴƴi o woltamo tawa aroye ko himo soñji ni wa kadhalika so wi kadi eppi miɗo aani haray ɗum noon kadi ko holliri ko himo aani ni ka won ɗon fil haqiqa hara en faami seeɗa e piiji buuno woodi ko yewte e majji kono ndaarugol sabu waɗgo toon ko nanngo en hara en faami seeɗa ko honɗum woni mana titre darson ko yewtugol no fii ɗiɗo fof ko wiyete suno himme annde ɓittende suñja e wembaare e kulol e ngoƴo ɗiɗo fof faala ɗen yewtugol ko honno neɗɗo daɗirta ɗi nde wootere ɗi nanngila neɗɗo ko honno tigi on o si tawi o kipaali no ɗi yiwira ko honɗum ɗi accata e makko haray ko ɗum ɗoɗe haray noon hiɗi senndito pecce ɗiɗi no woodi ko suninta neɗɗo hara ka diina no woodi ko suninta neɗɗo hara ko fii aduna e ngara e muɗum no e nder mum kadi ko tawata ko has ko privé ɗum ko honɗum ko tawata suno neɗɗo spécial makko tawa ɗum ɗon ko fii makko tum maapini mo hara hina fii goɗɗo goo en ari ka détail mum no woodi kadi toon suno tawaygo gonɗon ko huuɓitungo mana fii piiji yimɓe ɓen fof wono e jonna e masalan wono fewndo ebola ari ka meɗen e wonnoɗo guine fof haray hino maapi fii honɗum piiji dan go'o ko honde tawi o ebola iwata ɗiɗi haray mo maapi fiita nanngumo tati himo maapi kadi wano ko tawno kon duuɓi feƴƴiɗo fof en yahaali makka haren ala ha joyde alhamdulillah ɗum noon iwi ka fuɗɗama heede kono haray ha ɗum no maapini donc ɗum ɗo wiyete e tigi suno tawaygo ko huuɓitungo haray amma ko tawata kon ko sabu diina kan joni ko tawata kadi ol islam hino ɓiƴa nokkeeli ka hamma fof e yiwano ɗe balɗe ɗo ko feƴƴi e lewdi kawtal amen ɗo goɗɗo ko yehi masalan fubbagol taway mo ɓorni coñci makko islam ɓe ɓortamo e tout ça tawa ɗum fof no sunini julɗo fil haqiqa donc haray ɗum ɗon foppu koko haani wano suningol julɓe ɓe donc kala noon ko tawata koko suninma sabu diina kon ma weeminma ma ɓittuma haray ɗum ɗon barajino e muɗum kala ko tawata kon hina sabu diina kan haray ɗum ɗon détail ji no toon sako ande ko baraji won toon ta ko lette woni e muɗum donc haray noneji mum ɗin kadi e hino sendito e pecce nayi jane noneji façon sunare fop sen hawtidiri en sendi
sunareje bittende e ngoƴo e fokkowol ɗen ɗo nani kon ko pecce nayi jane mana ko tawata ko ibtila immorde Allah subhanahu wa ta'ala hara o jarribi jiya ɗon par ce que kon num waɗi si on détail ɗon ko important o andi goɗɗo no heɓa ɗo probléme yimɓe fof daro inna Allah batti soro himo mériti ɗum woɓɓe go heɓa probléme ɓe na titigi on ɗon titigi Allah jarriboto moni ko baraji o mari e mum joni noon ko honno andirten si tawi Allah pinay on tigi woni ma ɗum si tawi no andirten wonde makko baraji o mari e nder muɗum ko ɗum ɗon fof addani en o détail ɗo fiyen wawu famugol ɗin noon de différence majji donc joni kala ko tawi kon ko jarrabuye immorde Allah no andorta ko si tawi ko neɗɗo wonɗo ka diina tabiti e ɗoftare tabiti e qur'ani e sunna woni e laawol Allah e nela on ɗon kala ko heɓi mo kon haray la shakka ɗum ɗon ko wiyete ibtila ko jarrabuye no jeeya mum ko annabaɓe jariba bon wono annabi ayyuba e ɗon andi nawni duuɓi heewɗi terɗen 17 en ara e muɗum inchallah wa kadalika harayno e mum ɗimmun ɗum geɓal ɗimmal ngal e noneji ɗin ko tawata ko iwri ka cheytan geɓal tammal ngal ko tawata ko iwri e neɗɗo on tigi e ko faggiti kanko e hino toon geɓungol tosokun ko tawata ko corona mana hara ko fina tawa e nder famille joni noon amma ko iwri kon ka Allah wiɗen ko heɓi kon gomɗin ɗon suno ma ngoƴo ma wemere e soit ka aduna makko ma ka diina makko e titigi tawa ɗum ɗon har ko Allah subhanahu wa ta'ala addanimo e haray noon ko honno andorta on ɗon ko peewal makko ngal si tawi tun ko neɗɗo tabituɗo feewi si Allah addanimo probléme haray o jarriba haray on ɗon Allah subhanahu wa ta'ala yiɗumo haray Allah yiɗu yo may tawa o luttira bakkatu hay e hunde haray ko ɗum ɗon de haray ɗon andinira Allah sallallahu alaihi wasallam ɓe makino ajaban li amril mu'min min miɗon ngarɗi fi julɗo fi on ɗum par ce que inna amrahu kullahu hayr julɗo alhaali makko on fof ko moƴƴere inna amrahu kullahu hayr julɗo alhaali makko on fof ko moƴƴere wa laysa dhalika li ahadin illa al mu'min hay goto mara on alhaali ɗon sina gomɗinɗo in asabahu sarra shakar si o heɓi welo o weltano Allah fa kana hayran lahu ɗum wonanamo moƴƴere wa in asabahu darra sabar so heɓi kadi ɓittende o muñño fa kana hayran lahu ɗum noon kadi wonanamo moƴƴere ɗum ɗon haray ko julɗo on tigi tigi e tabituɗo ñiiɓe l'islam o haray ko on ɗon mari on alhaalɗo subhanallah ndaare ɗo ko andirton julɗo on kala no alhaali makko wayi kanko haray déjà himo mari malal moola nangal si tawi ko julɗo haqqan wiwɗen gooto e feƴƴuɓe ɓen tawi ko marɗo teelende o mara sukundu hay huunde komo ɗama jan no nangimo kadi juuɗe no taƴi holli no taƴi ko wumuɗo kadi donc e hoore teppe ɗen fof kayen berko lutti ton kon no ɓoyli wata yaade goɗɗo goo ari tawi on himo jooɗi e tumbo taraw himo inna alhamdulillahi alladi aafani mimma btala bihi kathiran mimman halaqa wa faddalani tafdila e mi weltaniki Allah ɓurnuɗo la yimɓe ɓen buy e maɓɓe o waɗaninmi kadi cellal timmugal ɗum noon o wiiɗo ɗon waɗana cellal timmugal wiɗen o mana komo teleɗe komo ɗama jan nangi ko bunɗo ayi koyɗe ala kono himo jooɗi mana comme huntere neɗɗo to himo jooɗi mo inna alhamdulillahi alladi afani goɗɗo rewi ɗon no yimo innimo min ma afaka ko honde woni ko Allah danduma ko a bunɗo ɗama janno nanguma ko amo teleɗe ko honde woni ko Allah ɗumanni ko honde woni ko Allah yaafima ko tawata himo sellimma o wi wayi haka ya rajul bone ma gorko a anda ko honno Allah yettirte ja'ala li lisanan dhakira Allah waɗanilan ɗengal miɗo jantorde ngal inde Allah fiiɗayetere anno nawni kono ɗengal ngal hino ɗo wa qalban shakira ɓernde nden kadi ko yettore Allah wa badanan alal bala'i sabira ɓanndu ɗum kadi ko muññindu e albala ko heɓinmi fat miɗo muññi miɗo heññi miɗo hejji e mum mi sunaki mi mara probléme fiit subhanallah donc en faami haray ɓeeɗo ko honno moƴƴuɓe ɓen si albalaw ari e maɓɓe ko honno haray woni comportement amma ɗon ko tawata kon ko wiɗen ko cheytan addata ɗum ɗon ko naturel ko ɗum ɗon noon ɓuri heewde ko tampini jama o hannde par ce que ɗum ɗon no huuɓiti julɗo e keefeero fof ko ɗon naati
sunoje ngoje probléme je goɗɗo gardare tawata kay ɗa wo yimɓe no weemi ɗum ɗon ko immorde e seytan donc dalilon ko honno joni masala wono hulugol basal aya goɗɗo taw no maapi no sikkati ɗi mbuuɗi mum ɗo perdi hara adna makko on boni safe o hoolorino hoore makko o yejjitino hoolorgol Allah subahana taala wona e ande e miijowi jom Allah subahana taala no o yetti en wondema e sotul bagarati aya 268 الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء seytane woni on fodude basal amma Allah kanko o waɗata ɗum o fodata basal few kanko Allah ko marɗo ko okkora donc no jeeya mum kadi hulugol wono nawnare ma mayde sa yi no woodi yimɓe heewɓe ta ɓe huli nawnaje si innama wono virus no yalti wono si nawnaje kala ko raɓata tawntino huli ha feƴƴiti wontanamo ande ha créanamo sa nawnare ma hulugol mayde nde tawata daɗata a yejjitino ko naɓinelaɗo kon accatama a faami ɗum ɗon fof ko e ko tawata ko alhaali seytane ko innama ya'murukum bisu ko bone ko o yamirta on kon addanta on ɗinɗo miijoji fof wal fahsha donc no jeeya mum kadi e golleji seytane ni alhawfu min alfachal hulɓingol goɗɗo mana innamo a perday comme par exemple wano ko examen ji haɗa mari examen tawa hula ha wona anuɗo yiɗoma wotaɗo pertirbi tawa hiɗa wembi ɗum ɗon kullu hada min alcheytan dalilon konno yom Allah subhanahu wa ta'ala o yewti en suratu Al Imran aya 175 o wi innama dhalikum alcheytan ande ko immijoji e probléme ji ko woni o nangude ka nder wonki to ngoola wonki kin ko cheytan yukhawwifu awliya'ahu imo hulɓina noon wildiɓe makko ɓen haray fala takhafuhum watan huluɓe dey wa khafuni hulelam min Allah in kuntum mu'minin so laatike ko on gonɗinɓe ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko hulate donc no jeeya mum kadi hulugol mana soɓeji tata kon woni ɗum goɗɗo no ara e alhaali e makko sowono fuu hara mo wonde ko wiyete waswas so yehi wano hurgo arti o miijo a wano coofe weccimo ma wano gorko joni o ɓorno o miijo a bawle yaltiti e makko sinti sifa koye piiho e hara sowono fof ɗamar sikki sakka hoy ka hoore ɗinɗon piiji fop ko piiji cheytan haray noon jomirawo subahana taala himo ɓangidne sotul anfali aya 11 o wi wa yudhiba ankum rijsa cheytan waliyarbita ala qulubikum wa yusabbita bihi al aqdam haray himo anni ittugol e mon soɓe seytan e ko seytane sikkintinta on kon o tabintina on o tabintina teppe moɗon ɗe amma ko tawata kon ko goƴo e suno iwray ɗum e neɗɗo on ɗum ɗon no jeeyamum honnon ka irtikabil fawahish wal ma'asi faggitagol bakkatu waɗa mana dendalngal boneji ɗin fof wano si goɗɗo wari wonki ɗe balɗe ɗon kala warɗo wonki ko yoori ɓernde waɗe balɗe ɗon hara himo yoomi mo wonde miijo mo wonde ngoƴo mo wonde ande wa kadhalika waɗɗo zina kadi si goɗɗo waɗi zina surtout si tawi ko wono reedu heɓike e nder mum o reeduɗo ha ñande o firto d'abord taw ka début ɗo yo anndo kaari reedi haray mo fotti hoore mo miijo ene o ko fii an woni e wolde haray kanko tun nder hoore makko nden no woola toon himo heɗi wonde soñja e ngoƴo e miijowi donc wa kadhalika heɓinɗomo on kadi ko sifa noon donc wa kadhalika si goɗɗo kadi tawi woni joni o yari beere joni wano o yiida eɓe tawata o yiɗano e andanmo sifa ɗum ɗon ɗinɗon piiji fof ma naatugol e fenande safay kala ko wiyete ngoƴoji ɗin kon fof e andeji e probléme ji ko tawata konko immore neɗɗo on aslu mum on fof ko Allah yeddama subhanahu wa ta'ala haray fof kadi ko neɗɗo on faggitani jomirawo subhanahu wa ta'ala o wiye sortu sura aya 30 wa ma asabakum min musibatin kala ko heeɓi on e masibo ko bima kasabat aydikum koko faggiti jungo mum kono noon Allah ɓamo moƴƴi wa yaafu an kathir imo yaafo ko heewi wa kadhalika jomirawo subhanahu wa ta'ala o wi kadi ma asabaka min hasanatin kala ko heɓma e moƴƴere fa min Allah ko immorde Allah wa ma asabaka min sayyi'a ko heɓma e bone fa min nafsika ko immorde hoorema ɗum kadi ko sortu nisa aya 79 wa kadhalika jomirawo subhanahu wa ta'ala o wi kadi e sortu rum aya 40 zahara al fasadu fil barri wal bahr bone waɗi ka kenewo ka nder maayowo sabu honno bima kasabat aydi nas ko juuɗe yimɓe ɓen faggiti ko bêtise mo yimɓe ɓen waɗi jon noon Allah liyuzigahum ba'da alladhi amilu o meeɗinayi ɓe yoga e konko ɓe huuwi la'allahum yarji'una fiyo ɓe rekir en anndiɗo boneji goo ko Allah frappirta neɗɗon ko fiyo yiltito fiyo ruttito fiyo tuubu sabu en anndi neɗɗo wallahi so heɓi annde e probléme surtout ko julɗo won sen goɗon a tawa e bewre nden no huyti a tawa e fewndo ɗon on imo ruttiti Allah subahana taala haray ɗon
ko fi Allah tun e subhanallah e fi alhamdulillah ko Allah umburete wolede parce que ara joni hornde frappam waɗi cheikh al islam ibn taymiyah ɓe maaki ka taaligi oɗo aya ka majmu'ul fatawa maɓɓe ɓe maaki anna allaha lam yahlika ahad Allah halkani hay goto walam yu'azzib bihi o lettani hay goto illa bi dhanbin sina sabu bakkatu ko on tigi faggiti mana dhalik kala ko neɗɗo heɓi e soñja yo anda horay ko bakkatu mo faggiti kanko sina ɗum Allah wonira soñjugol julɗo mo tagi amma ko tata ko soñjaronaɗo ɗum noon ko soñjaronaɗo wano joni si goɗɗo tawri mum nawnare nde eggi e maɓɓe nde ari e makko donc bel ko soñjoto ɗon kon o bitto ma joni tawi famille fewno ɗon ɓe tawa keɓal tawi ɓe fof ko taw ɓe wano basal ɓe ronniniral ngal ɗon toujours hara ɓittende hono woodi ɗum noon ko wiyete wirasi mana ko corona haray ɗum ɗon dalilji bo ala ko ƴettuten ɗum noon ko ala sabilil istidlal ɗon haray ɗum kadi ino luutondiri mo kala e kaamu no woodi woɓɓe tawa min ko sunintanmi kon an sunintama min ko soñjatanmi kon an soñjatama fi hon ɗum puisque ino yowondiri e limanu kadi e kulol e hersa si neɗɗo ala hersa o ɗuuɗata hulde piiji buyo o ɗuuɗata sunagol piiji buyo donc ɗum wasinana Allah sallah sallam ɓe maaki wondema hersa kaka limanu jeya hersa kaka limanu jeya donc haray ko on ti wattayla donc khulasatul kalam résumé on ko fameten donc haray ɗen wowlude ɗo principal en andi sabu ko wonta yo neɗɗo suno ma yo soñjo ma yo wembo ma yo aano sabu mum on premier on ko albuuda anillahi jalla wa ala ko woɗɗitagol Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗon ɓuri mawnude e ko suninta neɗɗo kon dalilon ko honno jomirawo o wi oman ya'ashu an zicri rahman kala wedditiiɗo mana tirti jantagol Allah subhanahu wa ta'ala no gayyido lahu shaytana min jogindiramo e shaytaneru ayi artika shaytane a joni noon ɗum shaytaneru ɗum ndungiti lisam ndungiti mo waɗa mon no ndu faalira o ndu waɗa e makko ko wiyete kon alwaswas hakaza donc haray ɗum ɗon tigi tigi on ko wattango lila e mum on tigi gera ɓaɗo Allah subhanahu wa ta'ala hakaza sen laari ɓurɓe heewde ɓen tawa ɓeɗa jogii andeji e probléme je ɗum en tawi ko yimɓe tawa ɓe fayda ɓuri heewde kon fof aanaygoy neɗɗo fof julɗo o kefere kono naɓa ɓe haa annde nde waawa ɓe perda ligne few tawa ko yimɓe tawɓe ɓen ɓe jokka qur'ana e sunna ɓe ñiiɓa e julde ɓe jokka ko feewi fof ko ɓen noon annde nden foolat hakaza donc hara en anndi bakkatu on e junubi nooneji mum ɗin e woɗɗagol e Allah ɗum woni principal huunde ko addanta goɗɗo sunno e ngoƴo e soñja hakaza par ce que no jeeya e ngoƴoji ɗi wona sokkede eɗen anndi goɗɗo yane sake mum ni tumo sokke par ce tawi mo bonni a faami donc haray konko bonni ɗon ko kanko faggitani lasli ɗum noon on kaka geddi ko Allah o yeddi par ce que Allah wino taw wujje neemi hakaza donc haray wa bil jumla e ɗum noon fof noon kadi ko yirtanto sabu ɓurɗo mawde on haray ko cheytan ko ɗum wasi jomirawo subahana taala tikka gulal rabbil nasi o naɓi ha o wii moole kadi on foftore Allah yo dandu on honɗum min charril waswas bone o so won sinowo alhannas mutowo yaltita ɗulle ko cheytan ɗum kadi subhanallah ko ɓuri hawnorde puisque yiyatama no laaɗo sallah sallam ɓe maaki alcheytanu yajri min al insani majra dam seytane no doga e ɓanndu neɗɗo wona ƴiƴanɗa yarata noon o fewjane sikka ko a woni miijade mais hara fof ko ɓuri heewde kon ko manipulation ji cheytane woni e ma ko ɗum wasi jomlah subahana taala kaw yiɗi en ɗon o haɗi en jokkugol seytane min fi gayri wahidin aw fi gayri mawdiin min alqur'an al karim hina nokku ngoto petto haɗi en e ɗum o wiye wala tattabi hutuwati cheytan innahu lakum aduwwun mubin oton jokkudey laawi cheytan sabu noon cheytan haray ko gaño moɗon moolanaɗo haray ko woɗɗito e cheytan wa kadhalika e no jeeya kadi e nooneji ɗin ko tawata ko sunninayi ɗum addana on tigi probléme on ɗum tooñugol yimɓe mana luttuɓe ɓen ɗum kadi no mari conséquence addanayiɗo mo annde si tawi ko a miijitotoɗo a tawi pellete a tooñi a heɓay suno moolananga summa wa kadhalika sunagol kadi fi avenir wano joni goɗɗo no suno fi avenir pay koye mum koye suno si tawi Allah itti on tigi waɗan no gunnan ko honno watta kono joni wonɓe leydi porto ɗo ɓe reeni leydi ndi honno wayi ɓe leeni ko ɓe faala kon
est ce que enen ɗo sen iwoyiɗo ko honno ɓe ngureji men waɗata ko honno fayɓe men woniroyta la shakka kala julɗo miijitotoɗo harani ɗum no suninimo hino mapinimo hino aaninimo hakada donc joni on nde wonno en faami global mana sunoji ɗin ɗo en andi différent majji ka kala seeɗa haray aren noon joni e ɗin sunoji e wii ko annabaɓen ɗi adi heɓude yahendaren taw no laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓuri no mari exemple ji heewde e jetta tun ka kala go punni bertindinogol tun haray sunoji ko nela Allah sallallahu alaihi wasallam ɓuri heɓde kon fof ko sunoji fikaɗo din donc harayno e hadis ma Abu Hurayra filli wondema nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e ɓe landanoma nelaɗo ha hande ko honde sa ɓurɗon heɓude soñja ko honde sa ɓurɗon heɓude ɓittende nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓe makko ɓuri ɓittade ñande mi yeetino bimbi ñande mi royra mi moɓiti yimɓe ɓen fof mi haalani ɓe hanki dey mi yaano ka asam mi yehi haa ko aljanna bon ɓuray senkoɓe waɗ délégation bon hoore makko ko ɓurɓe añude nelaɗo ɓen Aba Jahali en ɓe ari ɓe groupe ɓe inni e Muhammad joni noon e koko wonnoɗa e noddude fof ko annabajo meɗen fañ wiya kadi han a ƴeeŋoyi a yeeka kam a rewoyi kadi Baytul Maqdis e nder jemma gooto ɓe inni joni yeetimen ko honno tigi tigi on alhaali Baytul Maqdis yeetimen ko honno nder mum sifori tawno woɓɓe maɓɓe kamɓe yahino Palestine no anndi nder juulirde nden ko honno wayi nulaa sallah sallam ɓe maaki ɗomɓaaɓe landikelan on question ɗo yo Jibril ar hollanmi ko honno nder nden juulirde wayi mi sifo confirme nanmi o wi wallahi ɗon mi soññino ko wiyete soñja kon soñja molanaaɗo mi ɓitti mi sunii mi aani oɗo noon ko nulaaɗo Allah on sallallahu alayhi wa sallam kono fil haqiqa haray Jibril arno huncani ɓe tawi ɓe reeni ɓe sifi jaɓayɓe gon jaɓi ɓe jaɓata ɓen toujours wondi e salaare mum nde wa kadalika no jeya mum kadi toujours wiɗen nelaaɗo ko ɓuri soñjaji maɓɓe ɗin ko soñja fii o dewal no jeya e mum on ɗum wono kamɓe nelaaɗo ɓa ɓe yamirama joni o julde nden waɗe ɓe heɓuno miijo balɗe ɓe ɗanaki ko honno ɓe moɓirta julɓe ɓen ko honno ɓe gerdata haa fof wawa moɓodirde juula bon woɓɓe goo ari wi nelaaɗo waɗen taleru woɓɓe goo ari wi nonono waɗen tururu ko wuttete nelaaɗo maki amma taleru ɗum ko affaire alyahudi amma tururu ɗum ko affaire annasara woɓɓe wi huɓɓe ngawa yiite singe jalbi fof yiya e anda nelaaɗo maki la yiite ko affaire majus ha noon Allah subhanahu wa ta'ala nden o holloy gooto e sahabaɓe ɓen himo ɗaani ko honno noddimirte o aroy o yeeti nelaaɗo ɓe watti noddinde kono ɗoyo nelaaɗo anndu ko honno ɗum ɗon noddinirte wallahi ɗen balɗe ɗon kamɓe tigi ɓe sifke ɓe maaki ɗum ɗo wonanno ɓe ngoƴo molnago wonani ɓe sattende kono yi ɗum ɗo ko fii maɓɓe kamɓe ko fii diina kan e fii men enen ina fii maɓɓe kamɓe nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wa kadalika hattale nelaaɗo tun sonnaɓe maɓɓe ɓen kadi différent hadisaji no heewi e mo ha lakin aren e ko ɓuri e himmude mo kala e mo miijito foto si hewtani ɗum ka hewtani ɗon nene Aisha radiallahu ta'ala anha ɓeygu nelaaɗo on geɗal seydna Aboubacry Siddiq radiallahu ta'ala anha haray ɓeeɗo ka guerre wiyeteɗon ghazwatul Muraysi' e oɗo guerre woodu no wiiɓe nene Aisha luttiti ɓaawo ɓe waɗi jeeno attaque direct ɓe wi Aisha waɗi zina nene Aisha ɓe maaki ɓay mi nani kan haala ko mi wi ko subhanallah on jemma ɗon mi fesi jemma on fof mi ɗaanaaki haa haala kan hewto e nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam ka hewti baabe ngan yimɓe ɓen fof jaabondirka wondema mi waɗi zina mi woni tigi tigi on miɗo fesa tum mi woni ka suudu nelaaɗo araali landi fof jooni wattilan comme waɗɗo zina debbo gooto ansariyankojo ari tawi mi kañum nene Aysa won sifaade ɓe inni mi wondi e makko o walli mi wullude mi wondi ɗon tawi ɗum ɗon hino continue woni ko neeɓi wahayo araali nelaaɗo sallah sallam aroy ñande ko ka suuɗa men mi raɓɓininto qissa on ɓay tan on eɗen anndi kadi qissa on déjà nelaaɗo aroy ka suuɗa men ɓe inni haray dey e munama fiima yo Aisha haray noon jooni miɗo faalaya wonnan goonga so anndi a waɗi zina tuuba Allah yaafotoma si tawi le a waɗaali haray noon kon nene Aisha tigi ɓe maaki
بماكي سميويدو ميوادالي فس الله كدنا عندي ميوادالي لفس كونو أن هولتا سميوي ميوادي كدوم برتون هولاتي هورلي سميويدو ميوادي كو الله كدي عندي ميوادالي الله لا بناي دونك هاي نين جابه يوم نين عائشة ماكي ميمي مراهي هونكو مولا يسون الله صلى الله عليه وسلم بماكي بابا جابه سيدنا أبو بكر ماكي هيهون الله كم جابه يسون الله صلى الله عليه وسلم هيهون بماكي بوم أو جابون نين عائشة ماكي آمين كم جوني مراهي هونكو مولا فون لون هيهون سينا تنجون كم مركم ويا كوكو بن يوسف وي نوكم فون يوسف نبا وصبر جميل هاي mi jonni Allah mi wadi munyal labangal haray mi do habbi mi ala e wolde hay e hunde yeso do be maki mi wali mi hucciti mi wonti ka tan ken konon e rabbindinade fota e gistan nabuno ha ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam bay aaje den jippoyki labbininen Aisha be ari ko salon nen Aisha be maki wonde ma Aisha Allah labbinima min fawgi sabi samawat ka atama dow wondema wana jeeno wondema ko laabudo e wondema faggitiibe ɗum ɓen yoɓe anndude ɓe waɗaali ko moƴƴi la tahsabuhu hayran lakum waton sikku ɗum ko moƴƴere ko waɗno annde ɗum ko bone molanaaɗo won ko waɗɗon nene Aisha maaki wallahi nde ñande mi sikkano valeur am no hewti o qur'ana jippo fiyan mi sikku no nelaaɗo hoyɗayno ɗum tun kono Allah subhanahu wa ta'ala jippini fi an qur'an tawata hinde jange ñande o mi ɓeyda laaɓude julɓe ɓen ɓeydalan hoolaade ila yawmil qiyamah subhanallah kono ne yiiɗo tawata nene Aisha radiyallahu ta'ala anha période ko juutuɗo tigi tawata hiɓe on sununon par ce que giɗa maɓɓe o nelaɗo accitiɓe nen maɓɓe en fof accitiɓe ɓe woni isolé total tawi tigi on pellat ko wiyete kon soñdia e goƴo e probléme ɗum ɗon haray ɓe feƴƴinno ɗum donc haray ko sifano wa kadhalika idan andi kadi ben annabi Yusuf alayhi salam annabi Yaqub tuma nde annabi Yusuf tigi on naɓano ukkoya ka woyndu mawɗon ɓa yeetama o sunino ha tigi o fesi kañum annabi Yaqub alayhi salam ha gite ɗe wumi ɓenni sukaɓe ɓenni baba accata fesugol o wi innama asku baksi wa huzni ila Allah wa alamu min Allah ma la ta'lamun min ko moni fesude ko suno immorde Allah kono non miɗo andi immorde Allah ko on anda tigi o donc haray nabuno ha fil haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala ɓaawi dumunde juutunde Allah artiranimo annabi Yusuf alayhi salam tawi waɗimo lanɗo kono hari mawɗon o sunike duuɓi heewɗi donc e yiɓeɗo annabaɓen sunoji maɓɓe ɗi wona ñallal gotal wona balɗe ɗiɗi te ko ɓuri heewde kon haray ko fii honno l'islam on ɓantirte tigi on wa kadhalika no jeeya mum kadi sunagol sabu wano ñamande si goɗɗo ñawlike la sakka haray o heɓa e mum suno molanago no e sahabaɓe nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam tawnoɓe heɓino ñamale tigi on e sabanede ma noon ɗen ñamale ɗon tawa wonana ɓe e soñdiaji jani ɓe ɓitto kono itte ka keesu jawdi julɓe ɓen ɓe wallite donc woɓɓe ɓen kadi tigi on naɓa ha tawa e hinaka keesu jawdi ɗon wona ittede kono alhamdulillah wooda yoɓanɓe ɓe ñamalde volontaire kono ɗo ɗu yoɓe wallahi hara ɓe heeɓi ko wiyete soñdiaku e nguli e ɓitten hakada donc ɓeɗo ko feƴƴuɓe ɓen joni aren seeɗa e enen tigi on e ɓawoɓe seeɗa ɗo ndaren enen kadi ko honɗum e sunoji woni ko ɓurden marde donc no jeeya e sunoji ɗi kafuɗen enen e ɓe feƴƴuɓe fof suno wano koyɗol hono goɗɗo si hoyɗi ko boni tigi on ko huli wallahi ɗo yo feƴƴu ɗon ɗen balɗe ɗon ɗo yo anndu résultat ngol koyɗol haray ɗum ɗon ino wawi mo suninde ino wawi mo maapinde wono woniri noon ɗum ɗo waɗino kadi e zaman nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam tawata koyɗi ɗi fire goɗɗi ɗin kadi ronke firede tawa wona soñdia molanaɗo summa wa kadhalika no jeeya kadi e sunoji ɗin e gojoji ɗin sunoji waɗayɗi surtout ɗin ɗon hannde ko ɓuri maapude ko fi jeunesse on hannde hakkunde ɓe wiyayɓe hino yiɗidiri les amis d'école yahidayɓe ɗo janngida l'école ha yiɗidira ton tawa noon ɓe gasta jommidirde imma hara ɓe kafa diina ma hara ellano ton
donc harayno jeeya mum e qissa mo mi mentionné ɗo suka alyahudajo o yiɗidirno e jiwo julɗo d'origine palestinien kono ɓe fof tawi ɓe woni koɓe nationalité israélien ɓe yiɗidiri ha ɓe haldi ɓe jommidira joni noon palestinien ɓe ɓen ko israil ɓe jogui nationalité mum kono ɓe indi menen min ƴettata ɓiɗɗa men a julɗo min hokke alyahudi en koɓe kadi wi suka mum a jombata o jiwo few gera ala ko geraɗo nde suno ngon naatuno e hoore paykum naati e hoore jiwo ka raɓɓinɗinagol naɓuno ha wontani ɓe nawnaje mo kala e maɓɓe hospitalisa ɓe waali laptan ha tawi addanayi ɓe maayugol suka on takko ko maayata o wi ben makko haray baaba on jaɓaali mi jomba o jiwmo mi yiɗi ka gurdan an ɗo mi andini on mi naati islam ɗum harasi mi maayi min e makko mi yiide e ka aljanna o wi la ilaha illallah muhammadu rasulullah so o maayi hakala summa jiwo on to ngoya sengo andirton ko Allah watta ko jiwon kadi wimoɓe mum ɓen inchallah on jaɓaali mi wonda e o suka haray o jombami tigi on mi yalta e islam ko wulno ɗon kon simi maaya e nder mum so naato e yiita yo Allah naade an ton kono min kadi tigi on mi yalta e oɗo islam few o yalti islam wonki makko sorta haray o qissa ko sabita ko maarufa qissa on yatadawal hal arab haray wonki makko sorta donc kanko o maayi ko kefer kanko wonnoɗo julɗo on wonnoɗo kefer on to maayi joni ko julɗo e yi subhanallah fi on suno wi e probléme wi fof ko ɓe geri ɓe yiiɗo e talahara par ce que ɓe luutodiri kadi kono kominen falɗe yewtude e nder mum ko dalil tum suno e ngoƴo e miijo ko nangi ɓe kon par ce que ko ɗum ɗon addani ɓe nawnaji ka hoore ha tawi addaniɓe ko wiyete kon cancer ka ngandi ɓe fof ko ɗum ɗon woni sabu maɓɓe wa kadalika no jeeya kadi heɓuɓe wano sunoji ka giggol e qissa anndaɗo hay deftere no winda e mum e wiyeteɗon majnun layla ko Qays bun al-Maluh wiyete ko faati ko en 680 jibinede annabi Isa en 68 fergunelaɗo sallah sallam o faati oɗo ko yiɗunoɗo bappo makko ɓiɗɗo bappo makko o yiɗuno on hino wiye Layla al-Amiriya o yiɗi on ala ko o gerali bappo makko wi o jombatamo few o gerda duuɓi ka raɓɓinɗingol ko e nder ɗumgundam makko ɗan landi suno wingi e miijo wingi pertirbi mo ha tawi ko wawnoɗo arab o watti windugol gimɗi tun poème ji gimɗi labaɗi o waɗa ɗin ɗi moɓidira ɗi fop ɗi winda ɗi waɗani deftere ko wowla kon fof e giggol simi fayali ko wowla e nder deftere kon ɓuri mawnude no jeeya e gimɗi ko wooli ton masalan o wino ñande goɓe himo sifo fi Layla o wi ahsanu minki lam tara qattu ayni ajmalu minki lam talidu nisa'u Layla ɓurɗoma moƴƴude ha hande yitere am piyake mum Layla ɓurɗoma labede ha hande ngata musali debbo o jibini ɓurɗoma labe en andi ari hattimantorle no jeeya ko wacci Layla o wi tadakkartu Layla wassinina alkhawaliya wa ayyaman la nassa ala alhubbi nahiya o wi mi anditi Layla e duuɓi feƴƴunoɗi ɗin e ñalɗi kadi tawayɗi hay ka giggol men mara haɗaynoɗo men sike ko min hukkodiri pet min e Layla haɗa on sa ala bareɗo hakkude amen donc kono oɗo koye jokkugol fi kunji on ɗo o feetuno o woni ka ɓurore o yeddima makko ɓen o woni e suno e ngoƴo hay so yi colum no wira o waɗa poème o inna mo nelorde colum ku yoku yew ka hoggo yoku yettinayi e Layla ɗo awa mo faala ɓe yiidu sifa ɗin piiji mawɓe Layla ɓen kadi jogui Layla ha ñande goɓe tawoyi suka on himo waali maayi e ley lekku kono aɗo mayde andirton ko hawni ɓen makko ƴettunom inni wata waɗu miijo Layla feetine mayin joni Makka toroɗen Allah subhanahu wa ta'ala fiyo Allah dikkina ɓe yimmiɓe ɓe hewti Makka ɓe hewti ka fuɗɗorte wangagol ɗon ono yewɓe Makka ɓen hiɗon andi ka darate ɗon jangi allahumma iman bika tasdiqan bi kitabika ɓe jangi ɗum ha ɓe gayni mawɗon wi joni e du'a an pay kunkum min mi ammina torɗa moƴƴa Allah yo Allah dikkina wonɗum pay kunkum adi wiide kañum majnun Layla e Qays bun al-Maluh o wi allahumma la tahrimni hubbaha warham abdan qala amina subhanallah iɓe yehi dey toragol fi yo Allah ittu giggol Layla ka ɓernde makko o ndikka ko honɗum waadi wiide o inni allahumma ya Allah la tahrimni hubbaha Allah wata ɗawan giggol Layla fes ɓeyde nangol ngol tabita noon piiro
subhanallah ben makko ngaldi ko be yangi be hewti makka karan ko yo toro yo Allah be dugi gongol o watti tan kadi honno warham abdan gala amina Allah yurmin kala jiyaado wiido amina ko be duyi ko be makko tay no bay ko makka de be makko ya amina be nangila ngol be af ko ni ma do ngandi do do fi makko gasi ko nder dum o may e nder on sonja don e nder on suno don hakaza donc haray ino woodi mum mise heewde wano mi janna misal wano suno wodu ngo fewndo ni accon hakke masala mo kala do sifa mare no andi sunoje e probléme ji ko mari kono wano ni me yeydo de balde programme jami men wonbe e nder balde kilo hibe buloki jami on be faalaka jami wona en nder saare ɗum parce que tan ko centre ville jami o woni joni noon ɓe inni il faut absolument jami o yoɓa 100 000 euros si wana ɗum si o yoɓalɗi taxe ɓe ferma e jami o joni noon directeur jami o tellement ko soñji ko hay suudu makko ɗum ɓe waɗi en vente ɓe yimɓe yeeyen ɗum par ce que kanko on directeur si mbuɗɗi régulali joni noon ɗo ni kam yewton ɗo wallahi alladi la ilaha illa huwa ko hecciti hanki men wayre ton ɓe wi wo honno wiyete jami on fewndo ɗo tous les jours ñallal feƴƴungal woɓe waɗayɓe amande 250 euros ɗi ɓe yoɓata donc haray ɗum ko fii honɗum fii ɓittugol ɓe tum ɓiƴaɓe vraiment yo wonan ɓe soñdia ɓay men yeehi directeur on o yewti men vraiment ha o fesita e meɗen naɓi toon ɓuuɗi ko kafindirɗen ɗo ko nelduɗen ɓe vraiment min ndaar men tawi oɗo kankadi fewndo himo e soñdia himo e ɓittende himo e wemere himo e ngoƴo subhanallah donc haray kono o wi men inchallah haray hadis mo mi jangani on nane alhaali julɗo fof ko moƴƴere haray mo andi inchallah ɗum ɗo koko feƴƴata haray tigi on o ana donc fil haqiqa qissaji e piiji sifan ɗo no heewi ɗo waktu on no nannguden joni mi arta fi ujalatin shadida e hittingol mi yeeto en ɗo non joni haray o ngoƴo si ɗuuɗi e neɗɗo si o wattana liila ɗum woni ko ɗum addantamo donc haray ina mari goto docteur joweteɗo docteur Alex Carl ko heɓunoɗo prix Nobel ka médecine o wi wondema o patron ɓe anda wondema si ɓe wattana liila ko sabu ngoƴo e taƴu reedu yawata ɓe warde ça veut dire hon ɗum ko faala wiide ko wondema ngoƴo e taƴu reedu wara e neɗɗo heña so wattanade ngoƴo e kulol e ande ka yaɗawɗan ɗum wara e neɗɗo heña surtout nomo fewtini patron ɓe fi on ɗum par ce que ko ɓende reedu mum ɓurata taƴude ko ɓen mari jawle ko bonata donc o indi ɗum ɗon ino addana neɗɗo mayde heña e bonugol systéme makko no tagirano o wona neɗɗo nawnuɗo tun wa kadalika docteur Joseph Montago on kadi o wi o anta la tusahib bilqurha bisababi min yani la tusahib bilqurha bisababi ma tatanawal min ta'am bal bisababi ma ya'kulu o wi a ala heɓirde an neɗɗo probléme ji sabu koko wonɗa e ñamude tun mais koko wonma ñamude kon an wonma addande probléme ji ɓe landimo ko woni ñamude neɗɗo o wi ko suno e ngoƴo e soñdia e ande ko ɗiɗo ñamata neɗɗo subhanallah donc haray karamokoɓe médecine ɓe ɓen e karamokoɓe ka diina ɓe hawtodiri ɓe ndaari moƴƴa ɓe tawi haray ko wiyete ngoƴo ko e suno e ande e ɗi probléme ji ɗi sifiɗen ɗo ɗi waɗay e neɗɗo on batteji ɗiyaka ka ɓanndu wonata ɗiyaka ka e wonkiki wonata kono woni ɗin batteji wonayɗi ka ɓanndu neɗɗo on goo on amradul qalb si neɗɗo woni suniiɗo sowno o heɓay ko wiyete kon e nawnaare ɓernde palpitation ɗiɗi on honɗum ko wiyete kon irtifa dafte dam hypertension tension si goɗɗo woni miijiiɗo ha tension nanngay mo laama haala par ce que anndi ndaare tun a yahay tun kala tan sa ko ɓe attoma lannda to kon damari miijoyi par ce que ɓe anndi ko ɗon murandu woni muraadu fii neɗɗon ke ko ngaandi makko woni tawi noon ngaandi hindi sarra et puis kadi côtéji miijorɗi fii ko boni ɗin ka nder ngaandi e nokkeeli miijorɗi fii ko moƴƴi ɗin no seeɗi on faami donc joni noon si tawi an ko miijorɗi fii ko boni ɗin tun ɗin ɗon halayaji woni gollude ka nder ngaandima ko ɗin ɗon woni e memminaade ko ɗum ɗon addata e ɓanndu ndu low addana on tigi perturbation addana on tigi ko wiɗen ɗo kon hypertension addana on tigi kadi honno a rhumatisme addana on tigi kadi honno ɓurhatul mayda ko wiyete kon
problème d'estomac addana on tigi kadi ɓuuri addana on tigi kadi jabet maradu sukkari addana on tigi kadi muusu jokke ɗen donc haray addana on tigi kadi bonugol miije par ce que baara yawgol calcium on e nder ɓanndu ndun miije ngon haray buloo kay ko calcium on senditoto ko ɗum ɗon no wona e sabu ñiije on tigi ɗen bona heña donc adda kadi on tigi turo donc haray ɓe inni o ka feng ko ɓurata addande on tigi kadi ɓuri heewde si wattanaka yila ko wartaɓe subhanallah ete ɗum ɗon ko goonga wano Belgique ɗo ko ɗo mi ɓuri anndude recherche ɓe waɗi ka ULB ɗo ka université libre de Bruxelles e ɗi duuɓi feƴƴuɗi ɗe ɓe inni o e nder Belgique ɗo ñande o ñande jeeɗiɗo heɓɓa e wartago tous les jours hara fof ko sabu probléme ji miijoji bonɗi e soñja e ngoƴo na donc haray ɗum noon koko hulɓini moƴƴe amma boneji ko tawata ɗum noon addanayi en kon tigi tigi on ka wonki haray goo on ko honɗum ko mahabbatul uzla adday ha neɗɗo on hara himo yiɗi wongol feere o yiigo si goɗɗo so a yii goɗɗo no wondi e yimɓe no fija jala o mala probléme a heɓa probléme tout wona isolé ko feere hara on tigi yiɗi wonde donc ɗum noon en ɓeydonnaki charhu ha feƴƴite haray no jaamu honɗum kadi albuuɗanillah woɗɗintinte Allah si soñja ɗuuɗi e hoore wallahi dewal ngal yaha e few son tigi wattanaali yila haray surtout so tawina wondunoɗo e diina haray ka heɓino ka dogira ko luttuno no jaamu honɗum kadi no addana on tigi kadi e titigi hoolagol mbile puisque ana wona e ɗo tun seeɗa ma ande nden ɗuɗa goɗɗo ara wiya may mi tindina miɗa anndi ɗo ka woɓɓe woni en ɗon wallitoto o jette wonaɓe karamo ɓukkoye ɗon e sirku sikkara lanni ko ha ɗon seytane faalanoma hara hewti ka dingira makko o sokka wawi ko faabi sikkara lanni naati ka dingira seytane o sokki o ferke saabi termine rendez-vous on ko jahannam a'udhu billah yo Allah dande en ɗum donc wa kadalika no jeeya mum kadi wonugol neɗɗo fo ara joni soon fof ɗaya laptan donc hara yaaɓe ron kay wiide ko ɗum muusayma hara le anɗo anndi a layja no jeeya mum kadi ɗuɗugol ƴettugol lekkele hara a faami ñande ñanduɗa féri comprimé hara ko wonma muusude kon hina comprimé ñawda ko qur'ana e sunna e ɗe ñawda leɗɗe sifotoɗen ɗo jooni no jeeya mum kadi ronkugol fowtere waaloɗan tat immo no ronki an si goɗɗo ɗanoki peut-être so immi kadi haremo ronki ko soñja on haray woni e wadde ɗum no gasa sa naɓa neɗɗo on ha tawa jooni o inna yo fiimo hasis ma yo ƴettu drogue par ce que ɗum ɗo weltinayo ko ɗum waɗi so yii ɓe yeeɓe drogue no heɓa muuɗi par ce que yimɓe yewɓe no mari probléme ji ke koye ɓay noon fewde kaɓe ƴetti drogue on noon haray no yejjintiniɓe ɗin probléme ji ɓe ƴettay ɓen ka suliniɓe ɗon ɓe sikka ɓe woni e jang lanne tun kadi hay ka rewete ma ɓeɓa kadi muuɗi ɓe sooda on drogue ɗon ɓe wuura e ɗum ha ɓanndu ɗum ɓeyda bonde ɓe perda few ko wiyete gurdam moƴƴan donc haray ɗum koko wattante e yila no jeeya mum kadi nanngina neɗɗon ko wiyete ko nabdul qalb palpitugol ɓernde nden ha sa tabaki junngo ma on ka ɓernde no gung gung ka on tigi a wara emo huuli donc wa kadalika ino waawi addangol on tigi kadi wonugol yaroo beere wona yaroo beere ka yiɗa ɗum wara no suli ma ɗum on tigi wona honɗum voyage o sabu bone on faami no waawi goɗɗo no wiiɗen ɗo ni immoɗo ƴetta avion walla no yewde ɗo haa gina fiide gere karamo kañum no soññi no mari probléme subhanallah donc haray ɗum ɗo fof ko piiji seytan haray ko ɗi boneji ɗo si neɗɗo wattanaali yila o duumike e suno e ngoƴo e ɓittende e ande o yejjiti Allah ko ɗi boneji ɗi wolden ɗo ko ɗiɗo heɓatamo haray noon hiɗen toro Allah subahana taala yo Allah danden haray tawi yejjitu buyno sikka ko si goɗɗo heɓi jawdi woni o malama ma ko si la imam Shafi'i ɓe maki walastu ara saadata jam'u mali walakin attaqiya huwa saidu wa taqwa llahi khayru zadi zukhran wa inda llahi lil atqa mazidu min mi yaali dey ko malal moɓugol jawdi ɗa ɗum woni malal ko wulɗo Allah o ko woni malaɗo kulol Allah ko ɗum ɓuri moƴƴude ko yoɓete kon harayne ka Allah huluɗo mo ɓen no mari toon ɓeydanal hiɓe mari darja molanaɗo donc haray gonsengo ɗon koko hande wattango yila noon fota anden tigi tigi on haray ibnu adama on fil haqiqa ko tigi tigi malal makko ngal fof ko si o ruttike e Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo woni malal ngal summa joni noon ɓe so'a aren e joni noon nde wonno en andi ɗi probléme ji ɗo haray ko honno joni wonta lekki majji lekkele ɗen hiɗe ɗuuɗi
no gasa goɗɗo wi'ami mi wawata gaynugol ɗum fof mamantagol ɗum fof kono en adda e résumé o fiye waawu maanditagol ko ɗum wonita o lekki sunu e soñja e ande e miijo e ngoƴo ɗoɗe inchallah e la shakka haray ka haqiqa ko ɓuri mawnude e ko neɗɗo ñawdota ɗum kon taw ko tawgoti mo mari aqida islamiya sahiha ko tawtawo ko julɗo selluɗo finde iskeesi julɗo sella finde ko wiiɗen kon ko yaho kara makko e mbilewu e probléme ji ko ɗin o jokkata sihiɗa selli noon finde hara a heɓi paamolanaɗo pise ko ɗon sendi julɗo e keefere on so heɓi ɗo ngoƴo ma suno on naafi janngo duwaji ko nelaɗo janngayno maafi dey ma qur'an e sunna ko yawgol piqué ma ƴetta comprimé ma soñjo ma inna wartoto ko ɗum anndi ko ɗum senduma an julɗo haɗɗan on e keefere on ko ɗum waɗi sikarmo koɓɓen fof ɓe inni ko ɓuri moƴƴude ɓuri mawnude ko neɗɗo okka kon ko wonugol julɗo wonugol aaden islam ɗum noon ɗo mi feƴƴi ɗo en foppiɗe wiya alhamdulillahi rabbil alamina ko tawi konko en julɓe en heɓama e islam allah e wuuro e islam mayen e islam e iman hakala donc haray premiére de chose on ko wonno ko limanu haray ngu wondi e golle moƴƴe ɗum ɗo woni ko dandata neɗɗo ko sifiɗen ɗo dalil on jomirawo subahana taala wi man amila salihan kala huuɗo ko moƴƴi min zakarin aw unsa foti ko gorko ma ko debbo wa huwa mu'min hara himo gondini fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba min wurna e mo gurdam moƴƴan wala najziyannahum ajrahum min yeɓayɓe kadi baraji maɓɓe ɗin bi ahsani ma kanu yamalun ɓuri moƴƴude ko ɓe wonno e huwude ko donc hooti ɗimmum ɗum honɗum annadru fima yahsudu lilmuslim min takfiri dunub haray on tigi kadi ɗimmum ɗum o ndaara wondema si o heɓi suno kanko julɗo on allah montanaymo bakkatu sabu honɗum nelaaɗo allah sallah sallam ɓe maaki ma yusibu lmuslimu min nasabin wala wasab hay hunde heɓata julɗo on e tampere ma soñja wala hammin wala husne wona himme wona suno wala ada wona lorra wala gam wona wemere hatta shawkatu yushakuha haysko gullal tufi neɗɗo julɗo illa kaffara llahu biha min hataya sina allah subahana taala e ittiray sabu ɗum ɗon bakkatuji makko ɗin o yaafomo haray imamul boukhari fillandi ken hadis ɗon harayji mo kafatul bari numéro 5640 hakada donc haray ɗum ɗon hino jeeya e ko wonta sabu yo bakkatu neɗɗo on yaafe haray no jeeya mum kadi honɗum neɗɗo yo anndu kala ko heɓimo e masiboji e probléme ji haray no wiirɗen ni ɗum ɗon ko yaafeteɗo bakkatu on no gasa kadi goɗɗum har koko bonnuɗa ko aduna ɗo allah yiɗa mayda e mum ta o pina ɗo taho fi on no nelaɗo sallah sallam ɓe maaki inna allah no jomirawo ida arada bi abdihi hayra si allah falanama jeeya ɗo moƴƴere ajjala lahu l ububata fi dunia o yaccinanaymo probléme ji ɗin o yoɓamo ko aduna ɗo o hawra e difficulté ji adi o mayde wa ida arada bi abdin charra so falanama kadi jeeya ɗon bone amsaka anhu o muññantomo ɗon on tigi wuura e hoore boneji fof sikka kaari kan heɓata probléme hunde anda hara allah nangga mo woni hatta yuwafi yawmal qiyama ha o hewte ñande dalngal bi zambi e junub makko allah nangamo ko ɗum allah wi so nastadrijum min haysu la yalamun min nangoyaɓe nokko kaɓe miijata haray on hadis on ko imam termidi fillimo haray subhanallah haray tata ɓum ɗum e ko wallitoto goɗɗo kon lekki fi yo iw e suno e ande marifatu haqiqati dunia andugol haqiqa o aduna ɗo wa annaha la tusawi illa llah janaha ba'uda on tigi anda wondema o aduna ɗo na o hayƴi hunde ko lannowo wuure makko ko fandu ɗum ko weli ɗo kon fof ko metti ɗo kon fof ko weloyta ñande dalngal donc haray ko kaso wonande julɗo ko aljanna wonande keefe o haray neɗɗo on ko yo gomnin ɗum ɗoɗe o anda ɗum ɗo ɗum ɗon no jeeya ko wallitotomo haray aduna on ko ma on tigi anda ko ɗum simowo wi annafsu tabki ala dunia wa gad alimat inna salamata fiha tarku ma fiha la dara lilmar'i ba'da almawti yaskunuha إلا التي كان قبل الموت بانيها فإن بناها بخير تاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها نحن نقول في أدنى يمؤني لون حقيقة أنكو سيدقول أدنى وانكو مؤتكم سابنون نحن على قل ستاوي أماي سنادنت أماي donc si o mahiriɗe ko moƴƴi o tawoye ɗon so mahiriɗe ko boni o tawoye ɗon imam safi ɓe maaki dayil ayyamu taf'alu ma tasha'u wa tib nafsan idha hakama alqada'u wala tajza'an li hadisati layali فما لهذا في الدنيا بقاء فلا حزن يدوم ولا سرور
ولا عسر عليك ولا رخاء. سبحان الله. Imam Shafi'i maki akminyal din di wada ko di fala walli wonki maki wada doy kala ko alka aduna do luttata siko welo welo ngo lannay siko bona kadi o lannay ko no sunan to da wadu doy munyo kippinti fondo mangol fasbir li kulli musibatin wa tajalladi wa alam bi anna al mar'a khayru mukhalladi wasbir kama sabara al kiram fa innaha نوب اليوم تكسف في خدي من لم يسب مما ترى بمصيبة هذا سبيل لست عنه بأوهد فإن ذكرت مصيبة ومصابها فاذكر مصيبة بالنبي محمد. سبحان الله صلى الله عليك يا رسول الله. فإني ومني كلك هبما كيدا وناكو أن ريزيستا فإني سابو أنو نحن لتتاك أدنا دو siwoni bone heɓima miijito bone ɓurɗo mawno den ko heeɓi yimɓe ɓen konko fatagol nelaɗon sallallahu alaihi wa sallam sinelaɗo no wurno harayno boneji buwi alama par ce que arayno ɓe ñawdude kono subhanallah ko on tigi muññu donc naɓum ɗum e lekki ɗum ko honno haray ko ɗaɓɓugol ñentina yimɓe moƴƴuɓe ɓen donc haray en ala joni e sartude ɓoy par ce que waɗu toon no yawde tun haray jowi on yo on tigi waɗu haral ko laahiram o woni himme makko ko tum ɓuri mo maapinde haray naɗo Allah sa sallam ɓe maaki man kanat al akhiratu hammahu kala wonɗo tawi ko laahira himmirimo ja'ala llahu khinahu fi qalbihi Allah waɗay ngalu makko ka nder ɓernde makko wa jama'a lahu shamlahu Allah moɓanamo neɗɗankeyagal makko aduna on ara e makko hara hina faalamo donc harayle ɗum ɗon ko hana wattanede yiɗa hakaza donc jeɗɗi on haray no jeeya e ko ñawdata suno tigi tigi on anditugol mayde andita wonde maaye andita wonde lannay sa suniki ha hontude anda lanniray gurdam ma mayde waɗa doy kippina ɓernde ma nde muñoɗa waɗa doy ɓooti honnu du'oɗa toroɗo Allah subhanahu wa ta'ala du'aji hewɗi no ari e muɗum e buyi e majjino ko sahi hayni e ka hisnul muslim no jeeya mum nela Allah sallallahu alaihi wasallam ko ari e hadis ibn Abbas wonde si ɓe heeɓi no ngojo nonen foto de ko nelaɗo ñawdorayno ko ɓe innano la ilaha illa allahu al azimul halim la ilaha illa allahu rabbul arshil azim la ilaha illa allahu rabbus samawati sabu wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim hakaza no jeeya mum kadi wonde ma nelaɗo iza hadabahu amr si ɓe heeɓi difficulté fiyaki ari e maɓɓe ɓenna ya hayya ya qayyum bi rahmatika astaghis wa kadhalika no jeeya mum kadi كما كان اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت هكذا donc وكذلك معك مسند الإمام أحمد بن حنبل إمام عبد الله بن مسعود حديث يوتر اللهم إني عبدك ابن عبدك حاول أن تري أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا هراي دون كلمة كحسن المسلم ثم وكذلك يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دعاء النبي يونس عليه السلام هكذا donc en sakkito hay ko du'a jiron andi dingol nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nyande go be natno ka julirde hadith mo Abu Sa'id al-Khudri filli tawi gorko go wiyeteɗo Aba Umama no jooɗi ton no andirten gojo na hande fuɗɗi gojo e suno nelaɗo maki Aba Umama ko min joɗɗinma ka julirde hina fewndo waɓutu julugol ni antun hiɗaari jooɗi ɗo fagalo wi humumun lazimatni ko sonjaaji jokkimi o nelaɗo mi sonji ayi ko wiɗen nane ko sonja on tiiɗa tun on tigi suɓo wonugol feere kañum tun o wi ko sonja jokkimi o nelaɗo wo duyunun alayya e ñamaale nelaɗan maaki accatami jande ɗo ko waɗata Allah ittane sonja on o walla yoɓa ñamaale ɗen o wi nelaɗo ko ɗum tigi mi faala nelaɗo wallan ɗum noon kisan nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓe makanimo haray wi'u allahumma inni a'udhu bika min alhammi walhazan وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال سبحان الله كانكو صحاباجو وي ففعلت ميوادكم لا دويكم فأذهب الله عز وجل عني الله إتني مسنهم وقضى ديني ويبني من يمان دانه donc في الحقيقة حديثاجي دي دودي موƴƴa arde e ɗum donc tawde fi respect waɗu toon e wataɗi sifagol ɗi fof kono en anndi so yiltike ko deftere hisnul muslim maka deftere alkalimu tayyib
ما كدفتر الأذكار للإمام النووي أنت أيتون هدي ساجدين هدي دعاء جدين مكالك هندون غلطا kono enen e wedditinoke en selino ɗum haa safe hulugol e bide anabino en haa jooni ayata hay gooto wirdoto ayata hay gooto jokkuɗo zikrullah on faami sabu jooni buy ko tawi kon mana mawɓe mum no wirdotono tijjani no sikkuɗa jooni kala ko wirda haɗay harmi la iɗen mari ko wiyete kon amalul yawmi wal layla ko duwa wirdede ñalorma e kiikiiɗe iɗen mari azkaru sabah wal masa on imam an-Nasa'i no moƴƴini deftere ine wiye amalul yawmi wal layla donc neɗɗo duwaka wonde bimɓe ha kikiɗara o jantaki Allah no woodi ko jantete Allah bimbi ko jantete kikiɗe e ko jantete jemma e ko jantete ñalawma ɗum ɗo fof hara koye sunna ari haray yo neɗɗo on andu kala mo sono e ngoƴo heɓi goɗɗum ɗum ko responsable par ce que ko ma o ɓatto Allah o ɓattoramo e jantoreji ɗin o ɓattora Allah subhanahu wa ta'ala inde makko ɗen e sifaji makko ɗin o ɓado fiyo Allah subhanahu wa ta'ala ittan mo suno e ngoƴo hakaza donc sifa ɗi du'aji ko janguɗen ɗo si on tigi waɗali ɗum haray hina ko gasta si on tigi woɗɗitiki Allah subhanahu wa ta'ala haray masata no jeeya ko ittanta on tigi kadi sunnoji ɗin assalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ɗum ɗon no jeeya ko ɓuri mawnude ko juulugol e nelaɗo wiigol allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أن النجاة يقول لكم مير فراتك دليل كونه حديث تفايل فيلي بن أبي بن كعب عن أبيه وبمك ونمير وندمنا الله صلى الله عليه وسلم بماكي بإمنوك نيندكو تاي تيجي تيجون وني جمع بماكي كونه يم بجانتي الله andite dangal andite mayde anditon ɗiɗo piiji fof gaala ubayi wi ko ayo nelaɗo inni uksiru salata alayka e nder ko wiɗa men janto Allah ko min miɗo heewi juulugol e ma annulaɗo sallallahu alaihi wasallam fa kam aj'al laka min salati joni nder ko wiɗa men janto kon ko jeri mi waɗana e ma ka julde nelaɗo mi juulata e ma fa gala nelaɗo maki ma shiita bel ko yiɗɗa o wi rubu mi waɗay awa naya ɓangal nelaɗo maki ma shiita ko yiɗɗa fayin zitta sa ɓeydi fa huwa hayr o wi awa an nisfu mi waɗay feccere nden nelaɗo maki fayin zitta fa huwa hayr sa ɓeydi no moƴƴi o wi fassulu sayni mi waɗay tataɓe ɗiɗi har ko juulugol e ma ko lutti kon mi waɗa zicruji tosoken nelaɗo maki sa yiɗi sa ɓeydi kadi hino moƴƴi qultu o wi wi'umi aj'alu laka salati kullaha joni kala ko mi toroto kon fop e ko mi watta kon fof ko salatu ala nabi mi yondinori ɗum ɗon nelaɗo maki isan on tuma sa waɗi ɗum subhanallah tukfa hammaka wa yughfaru laka zambak Allah ittante kala suno e ngoƴo e himme e probléme ko jogiɗa o yaafano ma bakkatuji ma ɗin ɗi fab rawahu tirmidhi subhanallah en andi ɗum ko mawni musidɓe julɓe tedduɓe yo goɗɗo julɗo wata wonu ñallal ngal bimbi ha kikiɗara juulale e nelaɗo mumen laabi sappo hakaza donc no jeeya lekkele ɗen kadi hoolorgol Allah subhanahu wa ta'ala yowita e makko fiyake on anda kala ko heɓma ko immorde Allah woku ma kon heɓatanoma donc no jeeya e mum kadi tigi tigi on e miijitagol fi ñande darngal andita fewdo ka heɓi suno ɗon andita inchallah ɗum ɗo fof feƴƴay haray ina ko luttata no jeeya e mum kadi haray no wiɗen ni hebbingol zikrullah subhanahu wa ta'ala e ruttagol e julde kadi sabu honno jomirawo wi wasta'inu bi sabri wa sala wallinoro e julde wallinoron kadi muñal donc onti kadi yewta nemaji Allah ɗin e kene gundo Allah subhanahu wa ta'ala no yiɗi so nemini jiya ɗon ɓe jiya ɗon yewtu wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis amma nema jooma on hara yewtu fi makko donc wa kadhalika no jeeya mum andugol haqiqa alqiyama on anda haqiqa gurdan wonde hiɗa raɓɓiɗi subhanallah ɗan juuta hina ta neɗɗo hoodi to few sikka wondema o lutta e aduna ɗo haray titigi on koko raɓɓiɗi pot woni ko wiyete kon e ɗan gurdan ɗo donc no jeeya e mum on tigi ruttito ka karamo koɓɓen si heeɓi soñdia sifanoɓe bon karamo koɓɓen ɓe ñawday ñawdugol maɓɓe ngol non na comprimé ɓe jonnema kono ɓe yewtete ɓe sifanoma sifa ɗi kistaji ko sifiɗen ɗo wondema nelaɗo tigi heeɓiɗo difficulté ji donc haray on tigi o heeɗo ɗin ɗon piiji o heeɗito karamo koɓɓe yewtimo kon
ويجتو بيانا جدي وواɗa hakkil makko e ɗum ɗon hayfinanaymo haa période on feƴƴa puisque en wii piiji ɗi wallahi ɗi luttata musidɓe juɓe tedduɓe si woni ko moƴƴere nde luttata si woni ko bone kadi nde luttata anndi goɗɗo goo ɗum ɗon naa e Qur'an kono goɗɗo goo yehi ka portojo sage yo mo hooli hakkil mum bon o inni mo faala yo on jewtu mo ko wallintamo ɓernde on ƴetti pake o ɗiɗo jonni mo o wi o yaw so weltike haa yo udditu kuma ñannde kadi o moni haa wo yo udditu kuma o yahi ñannde goo tawi mo welti haa feƴƴiti o udditu kuma o tawi no winndi toon sa passe ma sa passera feƴƴay he ane ngoo welo am feƴƴay o waɗi ɗum woni ñannde o kadi heɓi probléme monnaaɗo o soñji o udditi kuma kadi o tawi no winndi toon kadi sa passe feƴƴay anndi ɗum ɗo ko heeferɓe waddi ɗum ɗo ko ma baalu kanon enen julɓe enen yimɓe la ilaha illallah muhammadou rasulullah jogiiɓe sifa ɗi konnguɗi ko sifaa ɗo subhanallah gere huutoren ɗum annde wondema baada al usri ko yusra baada daygi ko farja si satti hoyey si ɓitti tun hay fay fa innama al usri yusra jomira wi si satti hoyende aray o tentini kadi innama al usri yusra annde si satti tun hoye subhanallah e ayeje ko jogondiri e mum ومن يتق الله يجعل له مخرجا eko wana e ɗum inchallah toɓɓere sakkiti nden eko yowndiri kon e lekke e mana e lekkikin algana atu ko yondinaaɗo yondino donc hara ndaaraali dow ndaara ley sengo ka jawdi e sengo ka aduna ndaara ley amma sengo ka diina ndaara dow wona zalu ɓurɓe mo ɓen wakkiloɗa an kadi fiya hewtito ɓen wa fi dhalika فليتنافس المتنافسون كل نون قبور ديرتي كدينا لا الله صلى الله عليه وسلم بماكي وقنا بما أعطاك الله تكون أغنى الناس يندن الله كما كون أو أنا يقول وان باترو يم بفوق وقال الإمام الشافعي بماكي ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء إذا ما كنت ذا قلب قنوء فأنت ومالك الدنيا سواء سبحان الله بماكي هو سنو دومتاكو ولا دومتاكو ساتين دومتاكو haray neɗɗo woni jom ɓernde yondiniinde so a waɗii ɗum tun haray an e laamiɗo aduna on hiɗon fota subhanallah no woodi heewɓe walla hara ko ɓe patron ka jawdi kono hara ko ɓe waasi ɗuɓe par rapport e ngurdam maɓɓe ɗan no woodi heewɓe hara ko ɓe waasi ɗuɓe ka jawdi kono hara ko ɓe patron par rapport e ngurdam maɓɓe ɗan e jikkuji maɓɓe ɗin e yondinaare nde donc e toɓɓe jeyaaɗe sakkitiiɗen ko muñal no gasa sahara ko muñal ngal ɓuri mawnude lekkele ko wonɗen ɗo ko fop puisque fi on ɗum muñal ngal no mari ko wiyete ma'iyatu rab allah o wi inna allaha ma'as sabirin allah no wonde muññiɗo mo allah subahana taala wondi on ɗo wula nangatamo suno o nangatamo goƴo nangatamo saabi probléme muñu ƴetta fof jonta allah softoɗo accidamo e mo ɓuttante wallahi feƴƴe e jaam waɗa tun ɗi du'aji ɗo ɗum waɗa tigi tigi ko nena allah sallah sallam yamiri ɗum ndaare on fof annabi ayyuba alayhi salam subhanallah duuɓi 17 mo nawni o meeɗa fontude wiya allah ndikkina ko tori allah kon koye hoori needi ɓe wi naɓu haa tawi selon issaji goo wonde tawi wo ɓanndu makko ɗum bonay woni o hulita ɓernde makko nde bonta alaa ko jantora innde allah on tuma o wiyaali ya rabbi isfini la o wi rabbi inni massaniya dur wa anta arhamu rahimin allah he a waɗe son jaahe ɓiilan ko anno yurmete ɗum ɓe wi wonum koye needi jeeya allahu akbar hakaza donc haray koye on tigi waɗu sifa ɗiɗo piiji o jogito yimɓe ɓen sikkeji moƴƴi kadi hara o wonaali kawno mo miiji kaarno addalan ɗum kaarno waɗ ɗum kadi ko miijowi tun addatamo jogo yimɓe ɓe miijoji moƴƴi ƴettanaaɓe ngantoji donc wal akhir on tigi gomɗina kadi koddori e allah subahana taala o annda allah tagino piiji ɗin fof on soñdia e piiji ko heɓma qabla an yahluqa samawati wal ardu ko adi o tagude asama e leydi o yondinora ñaawore allah nden o annda ko allah subahana taala muuyi kon ko ɗum ɗon laatoto ko allah muuyaali kon ɗum ɗon haray laatotaako haray on tigi gomɗina wonda e sifa on alhaali ɗon inchallah donc haray ko dammugol yewtal nden ɗo haray la sakka ɓaawo en jantike ɗi alhaaliji aduna ɗo e lekkele majji haray en anndi suno e ngoƴo e annde e sattende fof no woodi en sifke ko aduna kon jangiren toɓɓere wotere hulɓiniinde haray suno kadi e ngoƴo ino woodi lahara subhanallah
ko hondu woni gon suno e ngojo e sattende wonde lahira koko taweta yimɓe ɓe fap tumbindiroyta ñande dalngal ka hasboore tan laaɗo maaki ɗon ana sayyidun naasi yawmal qiyama ko min woni hoorejo yimɓe ɓen ñande dalngal ñande moɓoyte yimɓe ɓen fop al awwalina wal akhirin aramɓe sakkitiɓe nokku gooto wono andirɗon noon hajjunke fof fotta e arafa onon hajju ɓen noon andi nden ñande mo kala si indema noddama foppu nanayi on faami wono andirɗon miɗo yewde ɗo ni ka laawol kisal ɗo wonɓe mo kala ka woni aduna on connecté ɗo nanayi lahara kadi ko noon noddete ɓe wi kaarijo fof nanayi golle makko ɗe banne foppu yiyay ɗo noon yo nden ñande a anndu ko honto e mum numbirɗa est ce que a jeyama ka malaaɓe ma a jeyama ka malkisaaɓe wallahi hara hiɗa goƴi hiɗa suni hiɗa soñji hiɗa weemi hiɗa ɓitti vraiment kala façon ko wiyete ɓittende kon fop haray on tigi hino wonde e muɗum donc haray noon e sakkitore nden toɓɓere ɗon andintinen wondema soñjaji ɗin fop waɗɗi ɗin e aduna on ɗo e ɓittendeji ɗin fof naaɗi hay hunde ayi ko sakkitide wongol ɗo daroyagol lahara ka darngal hara anda taw ko honto yikkori ka yahoɓe yiite ma ka aljanna on soñjamu on tigi soñjoyto ɗon ko on ɗo woni top ko won number 1 soñja fof haray noon hiɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala ɓaamo kala soñjoyto on nden ñande Allah taw hara en yaafama dendangal ko huuɗen e bakkatuji donc yo Allah taw hara en tawnama e maloyteɓen en fop en torki Allah en fattiki Allah nden ñande yo wattido en e rasul sallallahu alayhi wa sallam donc haray résumé yewtere men nden ɗo fi ujala shadida e hittingol haray mi andintinno wondema lasili o darsu fil haqiqa ko mi heɗimo mi faami e mum faamuyi jani titigo wondema haray ko wiyete sunu e ngoƴo e ande e ɗuma fof konnguɗi gooti ko wondema kadi no toon ko tawata kaka diina jeeya no toon fi aduna kala noon ko tawi kaka diina jeeya ɗum noon ko immorde Allah e wondema kadi haray e goɗɗum ɗum ko jarrabi e immorde Allah wonde julɗo fewɗo ɗuma ko immorde e cheytan ɗum ɗo woni ko heɓata yimɓe ɓen fof julɗo e keefeero e sababuji goo ko wona ɗum ɗon mais ko ɓuri mawnude e sababuji ko addanta goɗɗo soñja e ngoƴo e suno mandito ɗen ko woɗɗitagode Allah subahana taala haray en jantiki kadi seeɗa e ko heeɓi wano annabaɓen e ɓeygoli maɓɓe wano nene Aïcha e ko heeɓi wano annabi Ayyub e soñjaji ma ko heeɓi kadi jokkuɓe ɓe wiya ko affaire giggol hono majunun layla e ko waytata noon en jantiki kadi ko ɗum ɗum woni ko ñawdata kon ɓuri mawnude wiɗen e ko ñawdata ɗum ɗo ko ñentingol nelaɗo ka du'aji juula e nelaɗo sallah sallam sillo fo waɗa darɗe ɗiɗi si gayni si du'o par ce que en noon kadi no ari e sunna toroyo Allah subahana taala ƴawno ɗum e ngoƴo toroyo Allah dandu ɗum e ko wiyete probléme kon fof donc harayno min nde noon lasilidation ɗo ko ceernojo men mawɗo no wiye docteur Aziz Bun Farhan al Anazi kamɓe woni yeesoɓe ka da'awa Dubai e kala ko yowndiri e Émirat toon fof kamɓe adino wadde o darsu ɗo min kadi mi hendimo mi uyti piiji toon seeɗa mi ɓeytti piiji seeɗa fi résumugol taw o wawa yadde o tan ɗo haray inchallah wa abra ila allahi min alkhata'i walzalal وما كان من حديثي فمن الله وحده وما كان فيه من خطأ وزلل فمني وأستغفر الله العظيم لي ولكم haray kala ko feewi e nder nde yewtere ɗo inchallah ko immorde Allah subahana taala kala ko faljere woni ga haray ɗum ko immorde an haray mi toro Allah yo yaafalam miɗo insinano hoore an insinano dendangal onon heɗitiɓɓen fop mi toro Allah subahana taala no wonirɗen ɗo ni yo Allah danɗen fof ko wiyete soñja e ngoƴo e weemere e ande e dendangal albalaw ka iwri wassalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaze mode masha Allah haray on jarama yo Allah lanɗo yoɓu on ko ɓuri e moƴƴude wallahi woni darsu labaɗo darsu mo hatto jinɗen fewndo o leere jamanu ko wonɗen ɗo de haray mi torike subhanahu wa ta'ala on yo Allah lanɗo waɗan on ko mandake mo ñande woni ɓiɗɗo e jawdi nafata. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yo Allah lanɗo nani men menen kadi
mais suba ko ɓuri e moƴƴude kon min hutora niwnana min hutorgol kadi nam to usasi Ousmane en ba e Gabon orɓe makko ɗo ɓe naata ɓe testa ɗo ndaara nam si ɓe wawi connectade non nam fi yontere hannde nam assalamu aleykum Oustaz وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal